Oras, selamat pagi bata ganupan, bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malasuhur, bo isisehanami na siyam marhitirigapan si ganupari bani sugot nerion. Paimay jalohita, hatanine bata, nagabirigapan bata, pasada ita hurta, martonggo mahita. Terima kasih may sombah kunur nami hubamu Tuhan. Bani diar layakmu, natongtong, manugu-nugu, mangiring-iring, rosi masarihon guluh nami. Bani para subot nyerion, malas tumang uhur nami. Ibagas nasiol mamukah parguluhan nami. Rosi haganut aktivitas nami. Torangi hamur apa pikiran nami marhiti hatamu. Asi ibagas malas nihur, jana ibagas pangarapan namang guluh kanami. Mandalani guluh nami sa ganjang nyerion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marianan bani panurang sogoton bo isisehanami marhitirigapan si ganupari bata sadarion Rabu tanggal 20 Oktober 2020 sada aima tersurat bani 2 Tesalonika 3 ayat 5 nama katahon say itugu-tugu Tuhan inma uhur nasyam marholong songon nebata apa marhasabaron songon Kristus. Totu langpala iraguhon hitaon haganupan pasal holong. Ambit langadong holong itongah-tongah ta, ibagas keluarga ta, ibagas kuryata, ibagas parsoranta si ganupari. Dom matene kaso parguluhanta si ganupari. Langadong jupah malas niuhur, langadong jupah hadameong. Jana sonay do huma agi pasal hasabaron. Anggo dong malangadong be hasabaron bata. Totu langadong be horja na boy iparayak kita. Jangan langadong hasil ni horjata na boy pamalas uhurta. Tapi gati ihalupakon hita, jana iparnalang hita, adong tulupahara na maningon ipardiate hita, pasal marholong niur ibagas guluh taon. Na parlobe sahali gati do ialami hita, holong niur taay hambar, atape lang mardai, atape boy sebuton ta, maburgoh tene. Ra ruphundul do hita, ra rup ibagas sada tupuan dohita tapi langadong kehangatan, langadong sise, langadong sirom, langadong tene malas niuhur ibagas hasadaon ta. Natotu onma tanda-tanda na dong mamemburgo holong itongah-tongah ni parguluhan ta. Napaduahon tanpa isa dari hita homa rado homani holong ta do mamaralih hubani nalegan. Janah holong ta ay mambahen hita mengalami kerugian ibagas parguluhan taon. Halaniaha domma dopak duniaon holong ta ay. Domma bagelan holong ta dopak namasa. Domma bagelan holong ta dopak dirita. Domma bagelan holong ta hubani pahara-pahara na i dunia on. Janah ay mamambahin gati hita marholong nihur do hita tapi lang marhasonangan janah lang marmalas nihur hita. Janah napatuluhon sa sitong ni maningon isa dari hita dohoma lang tarbahin hita hapeni marholong nihur hita anggo lang halani nebata parlobe sahali makaholong hita. Halani nebatado haholongan in. Ay maase humbani na tuluon ibobay hatani nebata. Ase nebatama na manugunugu uhurta. Ase marholong ni uhur hita hubani hasomanta. Tanpa adong holong ni uhur na humbani nebata. Jana tanpa adong holong ni nebata marian ibagas uhurta lang tarbahin hita
marholong niuhur hubani ne bata, lang tarbayan hita, marholong niuhur hubani hasomanta, ase inti na parlobe, ibagas na marsya holongan aima, anggo duma parlobe hita, marholong niuhur hubani ne bata. Anggo duma tartuju holong tahubani ne bata, anggo duma ibu bai holong tahubani ne bata, jana duma marholong niuhur hita hubani ne bata, ijai mahape tarbahen hita humani marholong niuhur hubani hasomanta, asemani ngoni beri hita do uhurta, itogu ni ne bata marholong niuhur hubani. Aima asena paduahon humani pasal hasabaron gatido itangar hita tene. Satu kali kau sakiti hatiku, masih bisa aku bersabar. Dua kali masih juga bisa bersabar. Tapi jangan coba sampai 3 kali. Jangan. Artinya ai gatido HP tanpa isadari hita ibagas na marhasabaron. Mandopakon hasomanta, mandopakon inang sin rumahta, mandopakon bapa pargotongta, mandopakon nyombata, mandopakon hasomanta ibagas tupuanta, mandopakon hasomanta sakuria, gati ope hasabaronta ay olat ni tolu hali dohasa. Artini ay adong dohape batas hasabaronta. Tapi marhitihun ni hatani ne bata ibu bayi hita ase marhasabaron songon Kristus. Totu bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang pitah hasomanta, lang pitah dopak keluargata, lang pitah dopak nama satu mang maningon marhasabaron hita. Tapi ibagas sihol ni hurta, maluah kita humbani bage-bage ni hamaholon, maluah kita humbani bage-bage ni sitaronon, salukah manggulu kita i atas tanhon, maningon do hapeni uhurta, tertuju pitah hubani hasabaron, ibagas napai maimahon, parohni Tuhan Yesus napa dua halihon hudunion. Halani marhitihon ni paroni Tuhan Yesus napa dua halihon aima, salose mahaganupan sitarononta, salose mahaganupan parlajuan ibagas 10 tahun, janah marsangap marmulia mahita ibagas holong ni Kristus. Tapi marhitehon ni napay may mahon ay mahita, totu raga titene gabe mago hasabaronta, halani mandopakon bage-bage ni namasa ibagas parguluhan taon, ay maasim maningon totap do hapeni hawuronta, tartuju hubani hasabaron ni Kristus. Artinya ay sabar hita ibagas horjata, sabar hita dopak kasomanta, sabar hita dopak musuhta, sabar hita dopak nama kagigihon hita, sabar hita dopak haganupan na masa ibagas 10 tahun, halani Kristus tumangdo. Artini ay hasabaron ta ay pita halani mardingat bani hasabaron ni Kristus na totap marmudu-mudu goluta, pature-ture parguluhanta, janah totap sabar paimahon buah nama diar ibagas 10 tahun, sonai mahumanihita totap marhasabaron songon Kristus ibagas saganupan pargulmiton ni guluta, tarlobi ibagas sorjata saganjang nyeron, jana porini pe lape salose kopit 10 sion, maningon totap do humanita marhasabaron songon Kristus, ase jupah hamuliaon hasangapon nasihol ipondos Kristus ibagas parguluhanta, sonai age ibagas parsauran apa partupuanta halak na porsaya. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani hatamu na manorangi ur apa pikiran nami, rosi na mambubai hanami, ase itugu-tugu hidup ni hurmu hanami, marholong songon hamba pa, janah marhasabaron songon Kristus anakmu nadop makop-kop hanami, alani ajari ham hanami, ase tarbain hanami tongon Tuhan,
marholong ni uhur bani hasoman nami, janah marhasabaron, dopak haganupan, namasa ibagas guluh nami, tarlobi marhasabaron hanami, ibagas sitaronon, nay dopak kon hanami ibagas guluh nami, asimonang kanami, janah marhasangapon, marmulia goranmu, ibagas parguluhan nami. Amen. Oras mau bata, ganupan bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, janah tetap hitatene marguguh ibagas Tuhan.